Tunini ko hiche Bible study anangay hozo sin bon savin Christ Center Family Bible Study akonin pakai minin kahinlim chi kirvin him. Tuni ahi Genesis SEMTILBU bung som lagupsung Hagar le Ishmael sung sang Bible study le quiz ananay hom kidiu kanomin him. Amasapen inabozing banguvin taona mang CHATE HOLDOH hiche bung som lagupsung hikhat vei be ina simkhom teuwa aban le Bible study na padiwin pakai min ikitim vin him. Hichi bung som labung gupsung ating verse of the day sang sabi chu ahilouleh Genesis bung som lagup sang ko na ahin Hichun Pakai Vantil in jong amanu za napi henga kile inlang anoiya gakithol zon atipeh Genesis bung som lagup sang ko na ahin CHATE hoto inasim do khom teuwa ina bayhat khom te diwin pakai men ikitim vin kile hiche bung som lagubati nga characters ho cho ahilouleh Abram ahikidin Terah chapa pathin ta san ho zo si dia mipa ahin Sarai ahin Abram zinu achinga cha nei theilo cha hing theilo nu ahin Hagar ahin Sarai vekolapang asonu servant anume ahin hichi bung som lagup sung hi itilay pat anaso ham itia ahilouleh Bible theme hole historian hon Abram chu 1996 BC laya anaping ahin 1821 BC anabe ahi tin a 7 Abram anathi chun akum zakhala som sa gila nga analingta tin a 7 Bible theme hole historian hon asay danun bung som la bung gup sunga thil so ho hi 1921 to 1896 between BC la sunga anaso hinte tin a 7 kile hichi thil so hi hoi lai muna anaso ham itia ahilouleh Genesis bung som lagup anaso na pipen muncho birla hairoi tui hu muna hi ativin hichi lahi historian hon asay danun kedes le beret ki ka muna o mahize ativin kile hichi bung som la bung gup sunga kimu outline ho cho ahilouleh Sarai in aso nu Hagar Abram in Azia ane dia api do na akimun ani na ason Hagar in now ahin vob aki do pa na apinu Sarai noi si ta na vet dan kimuna bung zong atum na ason Sarai in Hagar to da dia anabol zia Hagar anazam mang na zong akimun ali na ason pakai vantilin Hagar apinu koma kile kit dia ananung sol na zong akimun aba na hin questions to study Bible quiz hi ahilouleh to do don but na answer mo sa ipizing lovin noi lama ki pl la reference Bible reference ki pi ako na CHATE hoto in HOLDOH khom divin pakai men ikitim vin question number 1 na achun is it me Sarai so no so amin ipiham hichi chang khat na lama akimuin Hagar ahi. Question number 2 na ahin Sarai in Hagar Abram anapi azu kananggam achen kalhon kum izat hinna anahita michi chang thumlama akimuin kum som hinni kananggam alut achen kalhon kum som hinni anahita Question number 3 na ahin Hagar in na awa baki he do phana apinu I analo michi chang linalama akimuin Hagar in apinu Sarai so noisi ta in anaven anabolin akitin ali na achung question number 4 na ahin kile nang ka pathin thu tanin hungpang jenghan hichi koin koi koma anasay ham itile changa nalama akimuin Sarai in Abram koma azipa Abram koma anasay ahi. Question number 5 nahin Sarai in Hagar chu itabanga anabolam itile Sarai in Hagar chu athoda dadingin ana yang bole anabol gime akitin question number sihile changgup na lama akimun question number 6 nahin Hagar chu azamang na muna kon agamudo ham atile pakai vantilin agamudo akitin chihi sang sagi na lama akimun question number 7 nahin tui hu chu hoi lai muna ana umham atile hichi sang sagi na lama akimuin sur zot na lampia umahi akitin question number 8 nahin Hagarin pakai vantil ko masu koya ko na hong zamang kahi atiem
Hagarin apinu saray ako mako na hong zamang kahitin asezin he hichi sanggit lama akimun he. Question number 9 nahin pakai vantilin Hagar koma ipi ana sa APM hichi jong hi verse 9 lama akimuin pakai vantilin napinu apinu saray koma kinunglea anoiya gakithol zodin ana sa APA akitin him. Question number 10 nahin Hagar koma pakai vantilin na sa pamin ipina sa ading ahi ana TM hichi sang somlakhat na lama akimuin na sa pamin su Ishmael na sa ading ahi ti ana tupin him. Question number 11 nahin Ishmael su ito bang mihong hiding ahi at TM iti sang som nila maakimuin nga masangan wild donkey lung timbay bang ding ahi ati. Question number 12 nahin Hagarin pakai vantil su ipiti anakovem tile chang som lathumla maakimuin kay maay mudo pathin na hitin anakoven him. Question number 13 nahin Hagarin tui hu chu ipi anamin sa itile chang som lila maakimuin Hagarin tui hu chu birla hyroid tui hu tin anamin sa birla hyroid tui hu chu hoylay muna anaomham. Question number 14 hiji hi verse 14 la maakimuin kades le beret ki ka anaume anahi Question number 15 nahin Hagar in Ishmael ahin piasu Abram akumeza anahita matile hichi verse of lagub lama akimuin Abram chu kumsom gile kumgub 86 years anahita nahim akitin him. Aba nahin application jildo ding le CHATE CHINPHA ding ho chu akhat na chu Bible theme wala sa idanun Hagar hi Abram in sunga so na tong slave hilovin saray zen le apang so nume servant izib leng pa Pharaoh anapi nu ahitin asayuve ani na achun Jews te dana su nume kalin apasal kumsom sunga sa ahin pi theilowa hi le apasalin jidang khat anei theikit na dan anei je uwa chu sarain jong aso nu Hagar chu azipa Abram zidia api hinte tin jong Bible themon asejun him athum na chun sarain pathian tu te banata asan lala ananga zo lo zin ama plan ho anasipin amale aso nu ki ka akito mona alun sa akyo hilowin hunung san gain Ishmael le Isaac ki chilha te ki ka ajong ki to mona ahong hipeta na him ali chan na cho hile hichilaya Jews te dandung zuya chu saray chun Hagarin alung ato moze a chu midang koma mundanga akizo do jeng theilo ahi hinla amazen le apan na servant ako ahina ako na so na tong slave la asim tha theina tha ane ahi atiwin ahi agob na chun Hagar azamang na munhi sur ahin bang wal tia het ahi Bible theme ho say danin Hagar hi a in lam izip gamzona anazamang na muna pakai vantilen akimupia apinu saray koma ahin lesol kit hi ative asagi na ahin Ishmael kiti hi pathianin azai God hears ahilawa hele keima mu pathin the God who sees me tina ahim aged nahin pathian thilgon ho hi ma ikinova nga mo guilun jeng the ahi poi pathian thilgol nga zolowa ma thilgon ichipile ma khangbo hilowa itu isa teu khangge ya boina wangse na gente na gausap na ilu theu ahi zen jingthei ta le thu hat ta nu le pate honjong pathian thilgon ho nga ha jingdingin pakai men ikitem ven hem pathinin Tunia hichi quiz le Bible study ana simkhom le anangay hozo si HOLDOH piche tahon kakipa amen.